Dr. Rusa muraho muraho neza murakomeye cyane. sawa. Twishimiye rero kongera kubasura kugira ngo tuganire namwe tunabashimira ko mwongeye kuduha ikaze n'uyu mwanya kugira ngo dutere kamera zacu ahangaha. Murakoze cyane. Hanyuma Dr. Rusa wenda reka ngushe ku ngingo z'ikitugenza nka Kimeze TV, inkingo muri Afurika, inkingo twohererezwa na Oxida cyangwa se ibihugu by'uburengerazuba na Amerika. Ibi bintu by'inkingo zigenda zaduka umunsi ku munsi, baradukorera inkingo n'ibyorezo, ati hadutse icyorezo runaka mukeneye inkingo, bakazizana n'izi nkingo zikingirwa abana bato. Ibi bintu by'inkingo ubivugaho iki mu ruhare rwabyo mu kurimbura abaturage ba Afurika? Ikibazo ni uko ukibajije usa nkaho wabitandukanije icyorezo inkingo. Ntabwo bitandukanye. Izo nkingo bazana iyo haje icyorezo hakazana inkingo ziba zihatse ikindi cyorezo kizavuka, ziba zirimo ikindi cyorezo kizavuka. Inkingo zirimo ibintu byinshi, zirimo indwara zidakira. Hari abo muganira ko burya bose si bamwe, hari abo dukunda kuganira cyane abajeopolitisiye b'Abafaransa badashyira hamwe na biriya batari abapolitisiye, badashyira hamwe na biriya amaleta y'abakora. Hari ibyo bintu by'ibyorezo n'inkingo bifite objectif ebyiri. Hari ukudepepura Afurika, hari no kugurisha imiti yabo. Hari ikintu bita Big Pharma kigira amafaranga menshi gusumba na peteroli, cyunguka amafaranga menshi gusumba peteroli bakura muri Iraq. Batiri batanga amafaranga menshi, batiri batera intambara. Noneho ubwo yarambwira ati muri Afurika nta ndwara idakira yabagaho. Ngira ngo abanyafurika bose barabizi, nta ndwara idakira muri Afurika yabagaho, zose barazivuraga. Ntabwo ubuhamya personnellement mama yavuraga imbasa, ubwo n'ubuhamya nzi ku giti cyanjye. Yavuraga imbasa, akavura inzibyi ni kanseri. Nta ndwara idakira yabaga muri Afurika. Ubwo yarambwira ati rero c'est pas seulement biriya izo nkingo uvuga n'ibindi n'imiti baduha, ko dukoresha imiti yacu bayitubujije. Baduha imiti baduha si bakoresha ama specialité, twe baduha imiti bita generique. Izo nkingo rero n'iyo miti y'ama generique zikreya indwara chronique, indwara zidakira. Objectif izo ndwara zidakira ni iyi: iyo ukize urahombya farumasi kuko ntugura imiti, iyo upfuye urahombya farumasi kuko ntugura imiti, iyo ugumye urwaye uguma wishyura, ntiwapfuye ntiwanakize, ariko uzaguma wishyura imiti. Niyo tumuzabona ahantu turiko turagana, uzasanga umuntu wo muri Afurika ugeze ku myaka 50, inzira ijya muri supermarket arayibagirwa, akajya muri farumasi buri mugoroba, muri farumasi kuko muri supermarket hari ibiryo bamubujije, ararwa, afite indwara idakira, ajya muri farumasi buri mugoroba. Nuko bashaka guhindura Afurika. Iyo ni objectif ya mbere. Iya kabiri ni ukudepepura Afurika, kuko ikintu bita demografi kibatera ubwoba cyane, ko bazi ko demografi ni ubukungu, ni puissance. Ibihugu byagize donc babashyize no mu mitwe ku buryo babereka yuko abantu batuma mudakira, abantu bararya ibintu nk'ibyo, noneho abanyafurika bakabyemera. Ariko hari example zabereka yuko ibyo bintu babishya. Nk'ibihugu mwese mushobora kuba muzi bituwe n'abantu bakeya, si byo bikize. Gabo uretse exception ni Botswana irakize, ariko Gabo ntituwe ntikize, Central Africa ntituwe ntikize, Brazzaville ntituwe ntabwo ikize. Ibihugu byinshi bidatuwe birakennye. Ibihugu bituwe n'abantu benshi
nawe utajya muri Afurika, Chine na Inde birakize cyane, biri mu bihugu bikize ku isi bitari nk'icya gatanu. Chine ni iya mbere, naho bayita ko ari iya kabiri ko niyo ya mbere, ariko Inde ni iya gatanu ku isi, kandi n'ibyo bihugu byonyine uko ari bibiri abaturage babyo ni icya kabiri cy'abaturage batuye isi, ni icya kabiri cy'abaturage batuye ibihugu 194 ari ibihugu bibiri gusa. Ni ko baruta ibihugu hafi 85 ari ibihugu bibiri gusa. Noneho reka rero noneho tujye muri Afurika. Igihugu gikize muri Afurika ni Nigeria, ituwe na miliyoni 220. Ethiopia iri mu bihugu bitanu bikize muri Afurika, ituwe na miliyoni 110. None ukibaza iyo teori bakubwira ngo ahantu abantu bakite bukene iri hehe, ariko babashyizemo murabyemera, babaha imiti yo kugabanya imbyaro ku buntu mukayemera, batera hormone kugira ngo mudasama bakabyemera, kandi afite ibyo yonona ku mubiri wawe, kuko hormone ni grande ziyasoketa, iyo washyizemo ziriya zabo birapertriba umubiri wacu, niho uzasanga indwara nyinshi tuterwa na deséquilibre y'amahormone nka za diabete, zande, amakanseri amwe nka prostate cyangwa yo y'amabere ziba nyinshi muri Afurika. Ibyo byose rero bo biraduhombya, ariko bo birabungura. Porogaramu yo kudepipura ni iya kera, hari ukuntu kenshi amabanga yabo bivamo, bagira aho bakarenga bakivamo, imba ari amashampanye banyweye simbizi. Witwa Ricky Singeri igeze kuvuga muri 2024 ngo yageze kudepipura Afurika, bamwima ijambo ntibasubiye gutuma avuga, yarapfuye ejo bundi peyasona. Donc rero ziriya ngingo nta kindi bashaka, ni ukudutera izo ndwara chronique no kutubuza kubyara, kuko kubuza abantu kubyara bagize uburyo bwinshi n'ubutinganyi nta kindi bwari bugamije. None uzarebe bene ibyo bintu bibafite inyungu, twebwe bitadufitiye inyungu, nibyo bashyiramo imbaraga cyane, ku buryo n'umuyobozi wacu byanze bashobora kumukuraho cyangwa bakamwica. Ugasanga rero ukibaza igituma Abanyafurika tutibaza kubera iki babishyiramo imbaraga. Ese ni urukundo badufitiye? Iwabo ko bitaba, iwabo ubyaye bamuha amafaranga, iwabo ubyaye ni leta irera, ntabwo umwana ntiyishyura ishuri, umwana ntabwo n'umuvuza, umubyeyi ntamuvuza. None se ni kubera iki ibyo tutabyibaza twebwe? Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma Dr. Rusa, hari umudokiteri w'umugande witwa Dr. Wahome, ni umuhanga, ni umuspecialiste mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yarimo avuga yibaza, abwira perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ari gukomplaininga ku muryango w'abibumbye wita ku buzima. Aravuga ati umuryango w'abibumbye uratuzanira inkingo n'imiti, ariko bakatubeshya intego yayo atari yo mu by'ukuri. Twe ubushakashatsi twakoze, we yatangaga urugero mu gihe amaze muri uwo mwuga w'ubuvuzi, avuga ati byagaragaye ko ahubwo izi nkingo n'iyi miti bidutera ubugumba. Ndibuka perezida Museveni yaramubwiye ati iyo ni intambara yawe, ubwo uyimenye haguruka uyirwane, cyakora ndagushyigikiye, nanjye ndi kurwana izanjye. Hanyuma tukibaza tuti uyu muryango w'abibumbye koko umaze igihe kinini muri Afurika, usanga muri rusange tuwufitemo icyizere cy'ubuzima, kandi aribo bari kuturimbura, ari intego yo kuturimbura. Niba aya makuru hari abantu baba bayazi, hari abadokiteri bamwe baba bayazi, kuki ibihugu bireka ibi bintu bikomeza kuba, dukomeza gupfa gutya kandi twakabaye duhaguruka tukabirwanya? Erega sinzi, nkurambi babwira buri munsi
igihe cyose udafite independence, igihe cyose utigenga, ntacyo wemerewe guhagarika, ntacyo wemerewe guhagarika, ntiwigenga. Afurika ntabwo yigenga, Afurika ntifite independence. Igihe utigenga rero ugomba kwemera ibyo bakubwiye byose. Iyo utabyemeye baragukura bashyiraho undi. Ahubwo ubivuga uti harageze noneho ko Afurika yigenga. Nabwo urugero nubona ibyo bintu bariko baravuga n'izo ngingo bariko baravuga, uzakurikirana urebe. Ntazizajya muri Mali, ntazizajya muri Burkina Faso, ntazizajya muri Nigeria, ntazizajya. Kuko ubu ngubu ikikubwira independence kuntu ari ikintu cyangombwa. Mali ubu nicyo gihugu cyo muri Afurika kitagira ideni. Kimaze imyaka 64 gikorejwe n'Ubufaransa, gifite amadeni ya FM buri munsi. Ubu nta deni na rimwe gifite. Ejo bundi na Burkina Faso bidekarara gutyo. Nanije. Noneho ibyo bintu bariko baratukiramo twebwe, ibyo bintu byo kutabyara, ibyo bintu by'ingingo ntabyo uzabona muri Burkina, muri bya bihugu bifite independence. Natwe rero ikintu cya mbere twazi kwigorana na independence. Ikindi kibazo umuntu yakwibaza, ibihugu by'Uburayi ko bifite ubushobozi bwo kuba byakororoka nabyo bikagira peuple nini, ubundi bibuzwa n'iki kugira ngo byororoke aho gufata iya mbere bijya kudepepura ahandi? Ariko byo bariya abantu ikintu iyo kibaye kibi bashaka tugisangire. Aha turi barahabaye nabo, bageze aho nabo banga kubyara, bakajya bakuramo n'inda ngo muri Chine babyibuka. Itegeko rya umwana umwe, Iburayi hageraho nta n'umwe. Ariko noneho baza kubona ko bibeshye inyuma, kubera bo baretse kubyara ariko tukabakorera. Twebwe ntituzabyara ntabwo zadukorera. Hanyuma ubu ngubu ibyo bivuyeho ku buryo ubu ngubu iyo ubyaye ahubwo baguha amafaranga, iyo ubyaye baraguhemba, nta muntu bakibuza kubyara. Rero ubu ngubu bazagwira, bazasigara ari 11%, ariko bazagwira mu minsi mikeya. Ubu basigaye babyara, aho badashaka ko babyara ni twebwe, ariko ubu basigaye babyara. Bivuze ngo bamenye ibanga n'ubundi bamenye ikibi cyabyo, bakaba bari mu nzira yo kugira ngo bongere babikosore, ahubwo banabitubuza twebwe. Kubitubuze. Ariko gusa nabo birabagora ko yamaze kubashyiramo ikintu mu mutwe, gushyiramo ikintu mu mutwe la population biragoye kugira ngo gikuremo. Kuyishyiramo biragufata umwanya, ariko nubwo cyo bakoramo biragufata umwanya. N'ubu baracyafite icyo kintu mu mutwe iby'abana batatu bari benshi. Kukibakuramo ahubwo nibyo bigoye cyane kurenza kukibashyira. Biranagoye kukibashyira muri rimwe na rimwe bashyiraho itegeko, ariko kukibakuramo biragoye, kuko byo ntabwo washyiraho itegeko, ntabwo ngo byari ku ngufu. Bisaba kongera kwigisha. Ubu rero gusa icyo bakora kubankuraja, wabyara ibyo baraguhemba, akana kawe baragahemba amayero 300 buri kwezi. Noneho bigatuma abantu babyara kugira ngo basi barire kuri ako kana. Hari umuntu ugira ibyago n'utabyaye. Ibi bintu by'inkingo ku bantu turaza wenda nyuma kubihuza n'inkingo z'amatungo, ikibazo kiri kwaduka cyane muri Kenya. Hanyuma Dr. Rusa, izi nkingo zikingirwa abana bato bakivuka cyangwa se guhera bakiri mu nda, mu bihugu byinshi byo muri Afurika, yaba na hano mu Rwanda, ubundi izi nkingo za tetanisi, inkingo za mugiga, indwara zitandukanye bakingira abana bato, ziriya nkingo ibanga ryazo ni irihe? Zaba ari iz'ukuri nabo i Burayi bazikingirwa, cyangwa nazo n'umwihariko wa Afurika nk'izi nkingo zindi zizana n'ibyorezo? I Burayi ntazo bakingira, i Burayi babaye abana barabakeneye. Iyo ushaka gukura population uhera kuri generation ntoya zivuka, birahagije. Ushaka kwimisha igiti uhera mu mizi. Iriya ni strategie bafashe kugira ngo badepepure Afrika bahere muri nation ntoya, bahere mu rubyiruko. Ni nka kuriya kugira ngo tujye muri ideologie yabo, bazana amashuri muri Afrika ntugire umuntu kudukunda, kwari kugira ngo urubyiruko rwa Afrika ruzamukire muri ideologie yabo, uzamuke bawukundisha iwabo.
iyo uri kolonize ni uko bigenda, bashaka ukuri, bashaka bakuri nyine bazi Uburayi gusumba, kuko n'Ubufaransa nyuma plutôt n'Uburayi nyuma ya 1945, kuko Amerika yahise ikoloniza Ubufaransa, icyo bise plan Marshall sinzi kukibuka, hari ikintu bise les 30 Glorieuses nyuma y'intambara, habayeho n'izi myaka 30, ariko televiziyo yose y'Uburayi emisiyo zayo 70% yabaga ari ukwamamaza sisiteme ya Amerika ku itegeko. Urumva rero iyo umuntu agukolonije agukoresha icyo ashaka, twebwe rero turi kolonize, baradukoresha ibyo bashaka. Ibi bintu turabihuza cyane n'inkingo z'amatungo, kuko n'ubundi bifitanye isano cyane, biregeranye. Muri Kenya hari ikibazo, baravuga bati twe dushoboye kwikorera inkingo zacu zo gukingira amatungo yacu, ariko nanone Oxida nayo igashaka kugira kubaburija kubagurisha inkingo ku ngufu ziva hariya, kandi izo nkingo ku matungo biragaragara ko n'ubundi ari ukonona amatungo, ari ukuyangiza kugira ngo natwe dukonsome ibintu bipfuye bikomeze bitwice. Ibi bintu turabyigobotora dute ko mu kanya umaze kuvuga uti biragoye ku muntu udafite independence kugira ngo yigobotore ikintu, kandi abari hejuru ye aribo n'ubundi bari kukimugaburira. Ibi bintu turabihonoka gute? Biragoye, ariko nibaza ko bagira igihugu bahitamo, ntabwo bafatira ibihugu rimwe, bagira igihugu bahitamo kikaba nka pilote bakagenda mu bindi, ariko icyizere mfite bashobora kutabyemera, kuko namvise barabikritise cyane ngo kugira ngo baragira ngo inka nizita amase ngo ntiyonone ikirere. Umva ukuntu bariya abantu batubwira nkaho tutagira ubwenge. Ibintu byonona ikirere biri muri Afurika, konona ikirere iki? Ubundi se amase y'inka yakonona ikirere gute? Oya, ntiyabura kuyonona, kucyonona cyo ibintu byose byonona ikirere. Guhinga byonona ikirere, guteka byonona ikirere, kubyara byonona ikirere, guhumeka byonona ikirere, gutwara indege byonona ikirere, gutwara imodoka byonona ikirere, gutwara amato yo mu maso byonona ikirere. Izi ntambara, aya masasu yonona ikirere. None iki cyonona ikirere ni iki? Mumbwire icyo ari cyo, mumbwire. Kandi mumbwire ibyo navuze niba ari cyo navuze. Ariko ntekereza ko niyo byakonona hari pourcentage zitandukaniyeho. Imodoka ziri mu kirere zemeta ariya makerozene, zemeta iriya myotsi, n'iki cyazirusha? Izi modoka dutwara zifite pro iva mu matuye d'échappement, n'iki kirusha? N'iki kizirusha? Amabato, amato yo mu mazi naho motera ameze kuriya, n'iki cyarusha konona ikirere? Rero isambo inka si cyo kibazo. Bariya abantu barashaka, iyo ushaka kwica population urica ibituma barya, ibiryo bibure, inka zishire, ifumbire ibure, habure ibiryo, baduhe inkunga, icyo bita aide alimentaire. Muri iyo aide alimentaire bashyiramo amaproduit atuma abantu batabyara, kuko uzarebe nk'ibihugu nakubwiye binini ariko bidatuwe byose byakoranywe n'Abafaransa nka Centrafrique, za Burkina, za Gabon, za Brazzaville, babagaburiye ibintu bituma abagore batabafekonde, kuko nta kuntu wasobanura ukuntu batabyara bariya abantu, kuko taux de fécondité yabo iri hasi cyane. Niba taux de fécondité y'umugore w'umurundikazi cyangwa umunyarwandakazi ari abana 6, hariya muri Gabon ni umwana umwe n'ibice 6 rwanda, muri Brazzaville ni abana 2 n'ibice 3, muri Centrafrique ni umwana umwe n'ibice sinibuka bigera kuri 8 9 gutyo. Nawe mbwira, ibihugu biri vide, ibinini ariko ntibituwe. Ubu rero inka nizishira muri ibyo bihugu bazazana aide alimentaire, inzara izaza, bazana aide alimentaire.
bajye batugaburira ibyo ngibyo, kuko bakora strategy nyinshi kugira ngo bagere kuri maximum ya busi, abantu bareke kubyara, abariho basaze, habure abandi bantu Afrika ibe depeuplée, bazi ba exploiter, bahashyira ibyo bashaka, inganda, amabuye ari hafi, ibintu nk'ibyo. Hari umudogiteri w'umukongomani nawe yagize ubushakashatsi agaragaza ko hari imiti n'ubundi ivura malariya, ariko indi ntihari na Artemisia. Yandika n'impapuro, yandika n'ibitabo bigaragaza, nyuma y'iminsi mike babikuyemo barajugunya baramuhakanira, kandi ibihamya byose bigaragaza ko abagiye bakoresha imiti yacu muri Afurika ibi bimera yagiye bakiza izi ndwara. Iyi nk'indwara ya malariya urugero imaze imyaka ingana gutya muri Afurika itabasha kuranduka, kandi dufite imiti yayivura rwose ikayirimbura, ariko badashaka gukira bakomeza batuzanira imiti yabo yo kutwangiza. Ubona ibi bintu bisaba iki kugira ngo Afurika koko igire ya independence, tugire bwa burenganzira n'imbaraga zo kuba twakwikorera imiti tuvura, tukamenya ubuzima bwacu n'uburenganzira bwacu kwibanze mbere yuko bari ababitumenyera batugenera uburyo bwo kubaho. None se ntitwari babayeho nyuma yacu, ngira ngo mwese murabizi twabayeho mbere yabo. Iyo malariya ni tropicale, n'ibyo iwabo nta nihaba, tuzi ukuntu dushobora kuyirinda. Ariko bo malariya imurutira ni umubu wita anofere, icyo utera ni paludisme, ariko baragiye barayimanipira génétiquement, ya paludisme ivamo na malariya y'ubwonko cerebral, ivamo na malariya ibura intestinale, donc byose ni kubera bo. Ubundi iriya pari nta kitwaye, turabana nayo. Hari ukuntu abantu bacana n'amase yumye, abandi bashobora gukoresha, hari n'amaproduit menshi ushobora no kwisiga, nta miti mu by'ukuri ikenewe ukuntu ushobora kurwara malariya wakoze attention, wabyitayeho nk'urwara malariya. Nk'ubu nakubwira ko narwaye malariya ryari, ushobora kuba narwaye malariya rimwe mu buzima bwanjye, kandi murabaye mu bihugu byinshi cyane, haba Kongo, haba Sudani. Rero ziriya vaccine zazo bakubwira ni bwa buryo bwo gushaka nyine ukuntu bavaccine abantu. Hari nk'ibintu bitaga kurira, bazanaga amavibrio ya kurira bagashyira mu mazi, abantu bakanywa bakarwara kurira. Ibyo barabikoze n'igoma kugira ngo babone isoko ry'imiti yabo, abantu bapfe. Kurira biragoye no kuyivura ko yica vuba cyane. Icyo nasaba nuko abanyafurika bamenye ibyo ari byo, ko bo bazi ko ari ukubagirira neza. Afurika niyo ibona izo ngingo zose, niyo ibona ibyo byose mu bwiye bibi. Ese Afurika niyo kontina iri expose ku ndwara gusumba izindi? Ese Afurika niyo environment yayo yononekaye? Afurika niyo kontina iri se atandwara ubundi igira, nikunzwe yitaweho n'ayo mahanga kugira ngo ayikorere izi nkingo. C'est ça, ni abanyafurika Afurika ni ikunzwe, ariko ikunzwe s'abanyafurika, kuko hariho gahunda na mbere yabo icyo bise Afrique sans Afrique. Barashaka Afurika itagira umunyafurika. Ibyo ni ibintu bisanzwe n'ibigutangaza, no muri Amerika niko babigenje. Bishe abatotoni, abantu bavuka muri Amerika bose, ariko kwica abantu ngo bamare biragoye, hasigara 5%. Natwe rero baragerageje kutwica natwe. Nizo ibyo byorezo uri kuvuga ni ibyejo bundi, ntabwo ari ibyejo bundi, ni ibya kera. Nakubwiye urugero rwa variole. Variole si indwara muri Afurika, niyo baje baratera. Amalepre, indwara nyinshi nibo bazizanye. Hanyuma hari zo bazanaga bagasanga umubiri wacu ukaresista, zishobore kutwica, kuko umubiri w'umunyafurika uraresista cyane gusumba uw'umunyaburayi. Hari indwara nyinshi bazanye zigafata ubusa, zigasubira mu. Hanyuma nk'uko wavugaga rero iby'amatungo nabyo ntimukagire ngo ni igishyashya. Indwara turwaza mu mirima ntabwo ari izacu, nizo bagiye bazana.
ubu ngubu nk'abantu bakunda imineke, nanjye ndimo, biragoye kubona umuneke wa Kamaramasengi cyangwa wa Goromisheri cyangwa wa Kisubi, donc varieté imwe, ibitoki bimwe byo muri famiye Cavendish. Kubera iki? Hari indwara yateye mu 1920 yitwa fizariose, n'uyu munsi itarabonerwa umuti. Ni fizariose ni champignon ikitwa maladie de Panama. Ni gute champignon yava Panama ikagera muri Afrika? Igomba kugenda muri cellule vivante, igomba kugenda muri cellule, nakubwira gute, vivante, igenda mu kinyabuzima mu macana. ni nka bimwe watubwiye ubushize ubwo twaganiraga n'ubundi ku byorezo, tureba ku cyorezo cyadutse mu Bushinwa, uvuga uti n'ubundi ibi byorezo babyorezaga mu ducurama, babyorezaga mu ducurama twabijyanaga. Niyo rero n'izo maladi zindi, yaba ya champignon cyangwa ya virisi, ntizigenda mu muyaga, zigenda muri cellule vivante. Ubwo nuko byaje. Si gusa no mu myumbati bazanye izindi ndwara, no mu masaka indwara bita striga. Noneho ikintu cyaranangaje kikubwira ko ari byo, hari umuzungu twari kumwe mu gihugu kimwe cyo muri Afurika, tuvuga iyo striga, ndavuga ariko si iyo striga sindayibona, nari nyizi mu gipapuro gusa, sindayibona mu murima, ko nari nyizi mu gitabo. Ati mbere ngiye kwereka, n'ubwa mbere agera aho hantu ndimuwe mpari, turagenda ajya kwinyereka mu murima w'amasaka, aranyereka. Umuntu uvuye muri France. urumva we afite amakuru ababizi n'ubundi. Urumva rero barakora uko bashoboye kose batwicishe inzara, haba muri agriculture, haba muri élevage, haba kuri organi zacu. Inzara niza niba tugaburira, baduhe aide alimentaire, twumve ko ari abantu beza, ibyo batugaburira, ibyo bashyiramo barabizi, ibyo badushyira mu mabwate batugaburira barabizi. Ya gahunda yo kutabyara ibeho, kuko icyo bashaka nuko dushira kandi bataturashe, kuko turasa byagorana. Hari ibindi bihugu byabamera nabi, noneho twe dupfe gutyo. Nibyo bashaka, nta kindi. Katubashimire cyane Dr. Rusa, murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego.